Incwadi kaJoshua la ingxenyana esifunde kuyona uNkulunkulu bekhulume noJoshua. Usithi-ke uJoshua uma esenikeza instruction kulaba bagijima phakathi kwabantu abahleli belinde ukuwela iJordani. Gijima phakathi kwabo bamemezela umyalezo wodwa. Bamemezela umyalezo wodwa, bamemeza kakhulu. Athi kani bomolo wesivumelwano nabaphristi babaLevi besukuma bewutshatha yilowo nalowo akasuka endaweni yakhe bese yawulanda. Bagijima bahamba bagijima lowo myalezo, nxani bona umphongolo wesivumelwano nabaphristi babaLevi bethatha umphongolo besukuma nawo. Ngesikhathi uqala ukunyathela akube lowo nalowo asuka endaweni yakhe bese yawulandela. Gijima lo myalezo wathi musahleli phakathi umphongolo lulala emathendeni hlale lilale, kodwa uma nilele iminyango yamathende ayibheke ngala kukhona khona umphongolo, ngoba kufanele umphongolo umusukuma ungasukumi wodwa. Umusukuma nani sukumani endaweni enihleli kuzo bese niyawulandela. Umphongolo ke bathandekayo kwisivumelwano wawungeyona into ethile. Uqale lapha uma abantwana bakaNkulunkulu bephuma ezweni laseGibhithe behamba khona, uNkulunkulu bathembisa izwe elihle elivame uju nenyosi. Lithi iBhayibheli uma bephuma eGibhithe baphume nazo zonke izinto ezinhle zakhona, nobucwebe bakhona namagolide akhona, bangena indlela bahamba ube inkosi uFaro esebangedelile. Long their journey, seyashumayela njalo mungayisongalela futhi ngengusayisi. Uma beqhubeka behamba, lithi iBhayibheli endleleni uNkulunkulu wakhuluma noMoses wathi, Moses, ngithi ngokubona very urgent, udaba lwami nawe luyaphuthuma, awukunyukele entabeni eSinayi siyoxoxa khona. Lithi iBhayibheli ke wanyuka uMoses waya entabeni eSinayi. Lithi iBhayibheli wahlala khona 40 days and 40 nights ethandaza ebambene noNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli uIsrayeli osele ezansi wona unengwa ukuthi wayi uMose ehamba esishiya na. Lithi iBhayibheli ngokwenza njalo ngokulula isikhathi sikaMoses, lithi iBhayibheli bahlanganisa abantu asikwazi ukuhlala singakhonzi lutho. Asikwazi ukuhlala singakhonzi lutho. Bathi letha amacici akho, letha igolide lakho, letha sihlanganise. Bashisa igolide lonke, amacici bawashe konke, bashisa bakhanda ithole legolide. Basebenze ngoba uNkulunkulu Moses akasabuyi noNkulunkulu wakhe, asikhandeni into esizoyikhonza. Asikhandeni into esizoyikhonza. Ingakho kusabisa ukulova komzalwane kuze kuphele inyanga, ukuthi lo mzalwane uma engahlanganyeli nathi noNkulunkulu esimkhonzayo kaze ukhonzane la ekhona, ngoba imvelo yomuntu wonke iyafuna sengathi ngaba netho nje ayikhonzayo. Wona umuntu esikhonza naye kancane enyamalala, kodwa ayilokubhale emabane ayiphelele la. Kodwa le nselekhalima enyamalala emakama athale isimpela, yabona hayi lo nesifundisa ukukhonza lo, ngoba akekho umuntu ongakhonzi lutho. Ngakho kuthusa ukubona umzalwane ngempela singakhonzi naye engaripoti kuphela 2 months ukuthi wonke umuntu unaso isidingo sokukhonza. Ukhonzani uma usukhumbule ukukhonza? Ithi-ke iBhayibheli bashisa benza leli thole legolide, bathi hayi nangu uNkulunkulu wethu manje esimbonayo, sikhathele uNkulunkulu esingamboni. Lona sizoyikhonzela yena ngoba sizenzele thina. Akukhonza uNkulunkulu owenziwe yibo ngezandla zabo, ngobuhlakani babo. Bathi lona uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu yedwa bathandekayo wethu esimkhonzayo, okukhonzwa ngezinto azenzile yena. Bonke abanye abantu abakhonzwayo bakhonzwa ngezinto zikaNkulunkulu wethu. La behlabelela ngamaphimbo bethi mkhulu ubhali, uNkulunkulu ubuka amaphimbo, ethi awubuke badumisa uNkulunkulu wabo, kodwa leli phimbo liza kimlindumiso, ngoba bonke abantu noNkulunkulu abakhonzwayo bakhonzwa ngematerial kaNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu ngamphika
kodwa lokho kumphika kwami ukuthi kabuke nengqondo yakho ethawuko yadalwa yini ya kodwa hayi sukwazi ukuthi angikho uNkulunkulu athola udumo ngalokho yakho bathembela uNkulunkulu akafweni ukuthi akakhonzwa ngani akafweni ukuthi akakhonzwa ngani ngoba noma yini edaliwe uthi ngisho eJerusalem lapha eJerusalem engena khona abantu abethula kodwa hayi uma nitaba abantu abathule khulekani nizokusa manje mina manje angidumisa ngibona igama lenkosi ngoba uNkulunkulu wethu akasifweli ukuthi akakhonzwa ngani ithi iBhayibheli uMoses uye entabeni yaseSinayi ehlela phansi ufika abantu babhizi bakhonza ufika ababhizi abantu bakhonza ithole legolide baguqile bayaphakama baguqa baphakama kanti uMoses ubuluphethe ibhebhe zamatshe zigcwele imithetho eyishumi kaNkulunkulu uzofundisa ngayo abantu uma uMoses ehlela phansi ebona ukuthi abantu sebekhonza izinto wathatha lezi ibhebhe zamatshe wayilahla phansi aqhamuka ngaphandle walahleka umthetho kaNkulunkulu lapha uMoses ngenxa yabantu abahola now lithi iBhayibheli uNkulunkulu esebonile ukuthi laba bantu laba bafuna ukukhonza futhi manje banesizungu sikaNkulunkulu abazokwazi umbona bese uNkulunkulu mana Moses asenze iplan yokuthi singenze njani ukuze laba bantu beyithole lento abayifunayo wayesethi uNkulunkulu Moses njengamanje ufuna ungakhanda umphongolo zivumelwano ukuze bezoba nento abazoyibona yakho umphongolo wesivumelwano the ark of the covenant uma uwakha lo mphongolo uzobiza indodana noma lo umfowabo kaJakobe yena ozokwakho wayesemnikeza ukuthi uzokwakha kanjani 2.5 meters ukuthi 1.5 meters ukuthi wayesethi uzokwakha ngomunye umuthi lo muntu azokwakha wona kuthiwa i-acacia wood lelo hlobo lweplani lolo ozokwakha ngalo wayesethi uma wakha lo mphongolo wesivumelwano uzowakha ngamaplano kahle umphongolo wesivumelwano ngamaplano wathi uzowakha ngamaplano kahle uma usuqedile ukwakha kahle isivalo sakhona ngaphezulu uzobeka amakherubhi azobekhande ngegolide ayobhekana kanje phezu kwesivalo ebhekane omabili phezu kwesivalo bese kuthi ey'bambeni zakhona wenze ama-cycles ozofaka kuyingodo ukuze abapristi bezokwazi ukuqubula kahle umphongolo behambe kahle na abone igama lenkosi banikeza bonke ama-instructions wayesethi uNkulunkulu lalela kaMoses kulo mphongolo wesivumelwano ozowakha ngisekunenzele kanje lezi abhebhe zamatshe ezaqhephuka kabili ngicela zoyibhebhe ungayilahli ngicela uyithathe uyifake phakathi kulo mphongolo ekhuluma ngawo wathi umphongolo usukhandiwe usuyigolide ubhekwe negolide ngaphandle nangaphakathi unamakherubhi ngaphezulu iy'bambo zakhona seyilungele ukuhamba wathi uNkulunkulu landa iy'bhebhe zamatshe wayilanda wayifaka phakathi wathi Moses asikaqedi into esizoyenza la uyakhumbula u-Aroni ehamba nabafowabo ngesikhathi hamba nabafowabo u-Aroni wavukelwa abantu bathi asazi ukuthi sizokwenza njani ngoba induku ka-Aroni abantu basebebanga ukuthi yini ezongena la amboni igama lenkosi basebebanga ukuthi yini esizoyenza ubani ezoba umholi wesethe ikhumbule induku ka-Aroni eyagcinekwe kanye nezinye iy'ndala induku yokwelusa yathibeliwe kwathiwa yilahlwa phansi yabonakala imile amaqabunga ezinye zasaba zinjani yamila amaqabunga wathi uNkulunkulu u-Aroni uyena impela umphristi wathi leyo nto kayithatha ku-Aroni izongena phakathi emphongolweni yangena phakathi emphongolweni wathi uNkulunkulu mana sekaqedi Moses konento yokugcina engicela ungifake yona futhi emphongolweni wathi Moses intoni leyo wathi khumbula lisehlala lekhathi lisehlala kwehimana ezulwini yasemhlabeni yafika nathatha izitsha zegolide lafaka kuyo leyo mali wathi ngicela lezo zitsha zibuye zizongena phakathi
emphongolweni wesivumelwano. Umphongolo wesivumelwano yebo uyiplangwe, kodwa phakathi kuwo kwakunezinto ezayiveza amandla nomqaqawuli nobunganikahle bukasimakade. Uthi njalo uma uyibheka ubona amandla kaSimakade, uthi Simakade awenzi lutho namhlanje, kodwa khona into owake wayenza. Wakabhakela izikwe ezulwini zehla zisesibeni semana, sadla sasutha sanele. Wake wambilisa induku endala yomila yaveza amaqabuma. Impela uNkulunkulu ufanele uphakamisha nokudumisa. Zonke lezi zinto zangena phakathi emphongolweni wesivumelwano. Esethi lo mphongolo wesivumelwano njengoba nje usuwakhiwe, siyahamba. Uma uMoses ehamba nalaba bazalwane bonke beyowela iJordani bebheke eKhenani, lithi njalo uma behamba nomphongolo ngokwesashini kaNkulunkulu, uthi-ke uMoses uma usuthwala lo mphongolo uyothwala abaphristi bamaLevi. Abaphristi bayothwala lo mphongolo, abanye abendlu kaLevi kuphela bayothwala lo mphongolo. Wayesethi nayi isashini yokuthwala umphongolo. Uma umphongolo uthwala, ngicela for izinto zonke zo-12 zika-Israyeli sinikeze umphristi endlini yakhona okuyibona abazothwala lo mphongolo. Wayesethi lo mphongolo umuthwala kudinga ukuthi uma abaphristi bewuphethe behamba nawo, there must be a gap phakathi kwabo nebandla lonke likaNkulunkulu. Kwathwalela ugap kufanele ube yikhilomitha ukuhlukana kwabantu nomphongolo. Le gap namhlanje isadingeka. Sinabantu abathembe emphongolweni abasawazi namandla. Sinabantu behamba besijwayele, behlale nathi, kanti cha kwathiwa siyigebe. Wakwazi ukuthi umuntu nomfundisi wakhe akasiye umngane wakhe, ngoba into ezokwenzeka uzosuka wenza iphutha ujwayelane nomphongolo. Njengalawo madodana kaEli elithi kwathi qhamuka impi izolwa, bebona ukuthi impi ibambene, kwase ukuthi bayazi ukuthi umphongolo ukhona la ekhaya. Laba babengabantu ababi, kodwa babebona impi inqotho, bathi ayizogijima siyothatha umphongolo. Sebewujwayele, bacabanga ukuthi umphongolo yinto yokuthathwa. Babona abaphristi bengeke, kunabantu abathatha advantage lokuthi umphristi angeke eduzane. Kunabantu abathatha advantage ukuthi umphristi angeke eduzane. Nabantu abathatha leyo advantage. Uyakhumbula Absalom ukuthi wenzani? U-Absalom wafika ubabakho uDavide enkosi. Wathi uma engena Absalom, wathi Absalom uzosithatha isikhundla sikababa. Uzosithatha isikhundla sikababa. uDavide ehleli phakathi epalace, ehleli ethulile. Wathi uDavide, ngiyaqala ukuba sezweni elinokuthula kangaka. Izwe lami linokuthula inkathi yenzeke lento. Silokhu kwathi inhlobo emlandweni ayikaze yenzeke into ukuthi izwe lami libe nokuthula kanti u-Absalom sebahlala egeyithini lenkosi. Akuthi bonke babethi bayongena phakathi enkosini, ethi u-Absalom woza nami sokwenzela kantona. Kodwa babona abantu ababili abaqabene bayofika enkosini, ethi asike isidingo sokungena enkosini, mina nenkosi ngiyalingana. Uma ukhuluma enkosini, ukhona uhlobo labantu abajalo. Kodwa lento yenza uBishop nami ngingayenza. Lento yenza uBishop. Singazofuna uBishop le yaceza. Ingabuza ke inkani mina naye siyafana. Kanti revelation ithi fanele ngiye kuwe. Uzucabanga ukuthi kunokuthula kunepeace kanti kunomuntu ohleli kanje. Ithi ngibabili wazi wathola uDavide lokho, kodwa ngidlule lapho. Ithi ngibabili uma la madodana ethatha
lakho ngaphandle lithi baba afa omabili ngoba ayisehlale nomphongolo awuzawujwayela umphongolo kababa uNkulunkulu. Now umphongolo-ke kaNkulunkulu wabunayo yonke lemithetho nazo zonke lezi zinto esengiyibalile ezaziphakathi. Kodwa uma wawuthatha umphongolo kaNkulunkulu la owawuhlala khona, wawuhlala endaweni okwakuthiwa iseTabernacle, ngalesi sikhathi kwakuba yitende elahlukaniselwe uNkulunkulu. Mahlala lapho-ke until uNkulunkulu ethe kwisikhathi somnyakazo. Manje kwisikhathi somnyakazo nabakholekayo uyayeka ukudla kudala, thatha umphongolo ungena indlela yahamba. Uma nje umphongolo sekufanele uhambe, uNkulunkulu wayengasweli ukuthi uzohambisa ngani ngoba abantu bonke babekhona phakathi. Itabernacle likaNkulunkulu lonke lakuyona indawo la kwamele kuhlale khona umphongolo kababa uNkulunkulu. Abapristi ibona abantu ababethwala umphongolo, hayi noma ubani. Nayithatha advantage yokuthi umpristi akekho bese uba umpristi ebukholeni bakhe. Umphongolo kaNkulunkulu nazi izinto okade usiza kuzo. Wawusiza kakhulu uma kunezipho. Uma kunezipho yonchazile wothatha umphongolo kaNkulunkulu, uma Israyeli lokugijima lokuthatha bezowubeka phakathi kwabo. Uyabona manje ukuthi umphongolo kaNkulunkulu wawuNkulunkulu qo. Umphongolo kaNkulunkulu wayewenzela ukuthi uma bewubona nomsane bakho ukuthi hayi uNkulunkulu sephakathi kwethu. Ngicela uma kuwukuthi bayaliphi bambele ngesikhathi bebona ukuthi impi iyawukuyibanzima, abapristi begijime bethembile befike bequkula umphongolo befike nabo. Hayi awuzukwenza izinto eziningi, uzofika uhlale nje uhlala konke emoyeni wakho. Obebesane bethi hayi ngeke izulu seliphakathi kwethu. Uma beqala ukulwa nawo umphongolo unamandla ngoba ukuthi ufika bekwazi ukusebenza benqobe iziphi zonke ezayikade zikhona. Oyini umphongolo kaNkulunkulu? Umphongolo kaNkulunkulu wawuyi-tangible presence of God. Wawubukhona bukaNkulunkulu wawubambeka ngesandla. Angithi into edala ukuthi base